Jeste ljudi, Miloš i danas ćemo malo da igramo Minecraft, odnosno da skidam, da vam pokažem kako skinuti i ubaciti mapu, znači odete na ovaj link koji će biti u deskripciji. Samo malo sačekamo. Znači, pojavi se lako, čak i onaj koji čak i nobovi znaju da rade koliko je lako. Znači, prelako je. Samo sada krene oko mene da skida. To će biti ekstra. Znači možete znači bilo koja mapa, bilo koji mod, što da hoćete. Znači, nešto se sad uključilo. Što je ovdje? Ništa. Sada. Onda se izdjeli. Kako ćemo to mi čekati? Isključit ću ovaj internet. I ćemo na Google Chrome. Može bude brže. A ako ću uzeti za neki snimak, znači uzmem na ovaj, kako se zove, da, na ovaj link, tako da ostano neću da izađe, ono sam ga, znači može da i ovo čak kao link. I ovo isto lako da se skida, tačnije ova druga mapa. Sad nije. Znači, ekstra su mape. Šta je ove? Idemo dalje. Skip ads. Čekaj bre. I'm preparing download. Znači, bit će još mnogo ovakvih klipova, bit će preživljanje, Minecraft, znači svašta. I na serverima ćemo igrati, znači, sve ćemo vidjeti. Evo sad mi se ovdje skida, sad će to brzo. Posle opet 6 megabajta. Ovdje će neki skin. Sad. Znači, ponos. Sve u manj svijetu. Prasnost. Prasnost. I imate roaming ovdje. Znači, tu kliknete. Ovo ispustite. I sad se uključite ako vidite. Idemo samo na deo poziciji. Ne tu. Ovo se digne, ovo se isto digne. Dobro, ovo se
imamo kako treba, znači uđite u Minecraft. Tačnije tačka Minecraft, evo ovdje Huzuni. Ovo što se sjećate kad smo ubacivali kako se ubacuje Huzuni. Idete u save, to su kao neki svetovi, znači ovdje se naprave neke mape. Tačnije ne mape, nego ono gledu mape. Vrate. Izvrši bre, samo. Briši. Ovo je samo izbrisao. Da, 26 stavki bre. Sad će. Da, evo, skinuo se Bumblebee Roller Coaster Map. Znači, pokažem kako skinete ovo, Tenki Debut Lighted Capture, ovako se zove. Pokazat ću vam to kako trebate da skinete. Još će biti dosta tutoriala, evo pogledaj u Bobu. Tako. Čekaj, ne treba da se uključi, nego treba bre ovo da se održe. Ovako ćemo. Izdrži. Da. Sad ćemo malo sačekati. Vidite. Znači, uvodite ovo u save. Znači, popraviti. Možda vi pravite svetove. Ja uglavnom ne igram na serverima, tako da ja to ne igram. A sad, ovo možete sve pogasiti. Naravno, uključite Minecraft. Znači, mnogo je lako, mnogo je prosto. Ja mislim da će ovo svako znati zvati. Bože me sačuvaj. Da im sam, znam da beže tamo jer snimam s tobom. Sada ti izbrišam, a? Ajde, ako ćemo na primjer upustiti neki skin, neki s interneta. Ajde, na primjer. To neki skin ja naš na internetu. Ovo ćemo prebaciti na 1.8.1. I to je naravno izašlo. Ko ne zna, Bože me sačuvaj. Znači 1.8.1, znači vidjeli ste tamo menu verziju. Mislim, samo nekoliko verzija, ovdje ima koliko hoćeš. I 1.8 ćemo probati igrati. Igramo preživljavanje i tako to. To bit će i... Ja i moj drugi imamo preživljavanje na serveru. Pa ćemo i to snimati. Pa onda, mi smo to počeli, tako da nećemo sad bez veze opet igramo. Znači, sad ćemo ono... nije se još. I ovo je isto mnogo dobro. Znači imate sve. Ja pomoću ovog se vam baš zato što meni se najviše sviđa. Ne znam zašto ga samo ovako palim. Ono veze. Tako da koristim Mozilu i Google Chrome, pa onda kad budemo skidali dno. Ovo samo kad nešto budemo gledali. Mozilla. I tako to. Tako to, znači i teksture ću vam pokazati kako skidate, biće tu svega, znači šta hoćete. Nešto sada laguje Minecraft, ne znam zašto, evo ga. Sad ću pomerilo koliko sam vidio. Promatat ću video, pa ću video pomerilo. No, zašto otak kako tu stoji, tako se mrda i tako... Ne znam, malo gledam. Sad se pomerilo, ovo bi video i klip čovjek, šalim se bre ljudi.
Znači, mape, sad znate kako skidate i prelako. Možete primjerati na nečiji kanal, ili na moj kanal, ili na primjer, nekih poznatih novog youtubera koji se zove Minecraft. I skinete mapu i igrate. Ako nešto ne zovete, samo pišite u komentare, dole. I ja ću vam odgovoriti, zašto ne. Ko mi nešto treba? Stavio torrent. Šta sad ova gore? Gdje je Minecraft? Evo ga. 1.8.1, to je najnovija verzija. To sam ja tek nekoliko puta igrao, nam pozdrav da ste mi pišali raditi u Dovom Live. Sam već igrao. Huzuni, ako hoćete možete izabrati Huzuni za 1.8 ili 1.8.1 ili za 1.0, znači sve jedno. Samo izaberete onu verziju kao što sam vam ja pokazala. Sad se ovo diglo, ovako. To malo nerviralo, dobro. Samo ovako digne. Sad ovo malo